Papa tidak kasih uang skincare ke mama. Oh, maka nanti papa belikan skincare ke mama, no. Sudah saja ti papa mau beli akan skincare ke mama, Lino. Supaya tetap cantik, ha? Papa tidak beli akan skincare ke mama. Oh, mama nangis dia ti mama kalau tidak beli akan skincare. Iyo, ti papa mau utang akan skincare ke mama, no. Ah, sudah saja. Oh, ti mau ti mama debo cantik. Oh, iyo. Tidak beli akan skincare ke mama. Oh, mama lagi yang beli akan skincare cuma iya papa sama mbak beli akan skincare sekedar mau utang. Mama Lino kuat belanja. Sudah. Saya beli akan skincare, mau telepon dulu ini orang. Halo, ini mbak. Saya beli akan skincare, kenapa timbar mbak? Iya mbak, saya pesanakan skincare di Mama Liputri mbak. Sudah ada beli akan skincare di Mama, tunggu. Mbak, pesanakan skincare di Mama Liputri ya. Kenapa tuh? Iya, sama pesan mbak, cepat mbak.